Hello mga kasin. Naimbag ang oras tayo amin na sa kapada. At manipod dito yung MRC Studio. At yung manin na sumagba iti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa pakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag. Ti may sa apagayam tayo ang problema. Kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ti manin ni kasin nyo nga Yong Ruiz. Nga umay manin mang Ted Biag ti may sa nga pakasaritaan. Kas makita yo dita caption. Ti KIK problem of the day ni Enteng iti Ilocos Norte. Nga ina pinauluan iti 250 pesos per day. Ha? Anya nga tati parikot na? Ken anya nga tati 250 pesos per day. Dayta nga tati allowance na? Dayta nga tati sweldo na? Wenno dayta nga tati gasgastusen na? Tentay irugin nga ibasa dati pakasaritaan di parikot iti biyag ni pagayam nga nagpailinged itinagan nga Enteng nga inna pinaulwan iti 250 per day. Sagudayan nga ron ti surat ni pagayam nga Enteng. Dear Kasi. Sagbay man nga inak isalaysay ti pakasarita kasinyong. Kablaawang kay man iti naragsak ka pa nagbibuya. Nang ro nakatigiti padak nga dumdumngeg iti programa. At sabi ko ni Apo Diyos timang tarabay kadatay amin nga sangapada. Sabi ko tanasalon at tay amin. Babaen iti panarabay ni Apo Diyos. Kahit kablawang kay Med kasinyong dita na MRC Studio. Ilinged naklatan itinagan nga Enteng. Baruak pay laeng kasinyong nupay dandanin 40 titawen ko. Napadasak meten tinaki relasyon kasin ngem yaka mo. Ado dagiti may wagbaga nga agasawa ka nun. Nagagasawam dagiti kakabsat ko siya klaengen ti awan pay katakonay na itibiyag. Angem nagrigat man lang ay kasi nyo. No apay nga narigat ko na. Narigat nga agasawa akasin gaputa awan pay iti urnong ko. Ala at damot iti trabaho nga nabayagan nga trabaho. Angem kasano ka makaurnong idinto nga 250 pesos per day laeng. Timatmat gedak iti inaldaw. Mas daw kay siguro. Nangro na kadagiti makangkangeg. Nangro na kadagiti addan iti trabaho. Saan kayo nga nagbidot itinangeg kasinyong? Saan ka mo't nagbidot diing ka nabasa? 250 pesos per day timatmat gedak iti karinderya nga pagpapaayak iti inaldaw. Ket adu dagiti mangibaga nga agsapulaklakan no laengen iti sabali nga trabaho. Kaya't kumet, ngem no apay, nga no, adati isingasing da kanyak nga pagtrabahuak, adda pa yan dati nga mang-offer kanyak iti trabaho, angem, no manin agsanudak, nang runa, no saan ko pa'y nga ammo, dahi nga trabaho. Sa nga pulo atawen kon kasinyong iti pagpapaayak a karinderya. Ngem saan pa'y nga di makkel ti sweldo. Manayunan man, angem sala manayunan na overtime mak. Kasinyong
Kastoy man narugyak ti amin. Ay na, enteng anak ko. Kaadum ti mangan. Wen nanang. Nang runakit. Wala daw nakamot apakpakanan dita pagtrabahwam. Wen nga ron nanang. Tapay ti may nga problema. Iso nga kaadwag ti mangan ita nga bigat. Ta sigurado, pasado alas 2 ti malam ti panangan mi nga empleyado. No apay nga mimot nga kasyay ti kaladaw na ti pangaldawan nyo, anak ko. Kuna nga min ti amo mi nanang sa kami to lamangan, no awan ton ti customer nga mangan. Ay na, panunutin na kumamot at isalun at yung agpapaay ije nga karinderya. Okay, kasanaw, tay lakin bukukuan ti karinderya ti agnamnam ay, isulaang ti mangan iti usto nga oras. Uwan nga rod nanang. Ang ananusak latan. Tawag mo't peti sa bali nga trabaho nga pagkakarak. Daita ka man nga minin, anak ko. Nakadado ti pagtrabahuan dita. Ang ti problema. No adda ti maitid king ka nga trabaho. Di mo mo't kayat. Kas kuma deta kayong mo. Ayaban na ka iti construction. Di mo mo't kayat. Ayaban na ka iti nga agpinta. Nalagaan mo dita nga trabaho. Nalagan nga agpeso para kadakwa na nanang. Ang para kanyak, saan? Gaputa saan kumot mo? Saan kumot pa nga napadasan? Uwan ang mapadasam tulat ta. Kasanong nga masursurom, enteng baraw. No di mo nga padasan ti may nga banag. Saan na bali nanang? Bari nga dan tumot lang mga biro ka. Nga karinderya matlaang. Nga nangat nga to ti sweldo. At least, total, amo kong ti trabaho. Amok mo ti aginaw, amok mo ti agdalos, amok mo ti agiwa, aggalip. Kanamok mo ti agluto, nanang. Uwan angem urayem kadlatan nga adda sa bali nga karinderya nga pagtrabahwam nga dakkel ti sweldo na. Kasano nga rod no awan? Agsapol ka iti sa bali anak ko tapno saan lang nga kasta. Ano samlatan nga uray no mabisbisinan kan. Mala nanang. Nag-imas ka talaga dati lako yung turon nga da sesame seeds na kasinsin. Wen kasinsin. Sika ka dito nagluto ito kasinsin enteng? Ay, saan kasinsin Christian? Siyakla tinitimulo nga nagisagana kadigiti rekado na. Naimas uray dito yung maruya. Tiyan mo kita ikit fried chicken. Sa bamod kaya tinagyan na. Wen kasinsin Christian. Pada sumpay deta lumpiang gulay mi. Naimas pa'y deta. Ay naraman ako. Nangalak itay. Ti pagmayatan nakita sa nga oily deta lumpiang gulay yo. Baam. Kanayo nagti umay mangan dito eh. Ala, nasayaat no kasta kasinsin Christian. Ala kita, suportaran ka Ay, gasuportarak ba dadi pagpapaayam nga karinderya kasinsin enteng. Iso nga kanayon to nga dito ti panganakon. Total naimas ba di kiti lako yo. Naimas pwede pansit toppings yo. Aglalo dati igado nga toppings na. Sika ka dit nagluto dahi jay. Uwan kasinsin. Siya. Angin, uray mo't no umay kakanayon mga dito'y kasinsin. Yapay saan ka dinaragsak kasinsin nga umay mga dito'y. Tapno adado ti malakwan nyo. Kasano nga naragsak kasinsin. Saan mo't kasyak tagnam ay? Anya. Deti mo't amo mi. Ti kumita. Apay. Kiti ikan nakaumat bonus taado ti maguyod mga customer diti karinderya nga pagpapaayam kasinsin. Deta nga tirigat na. Tauray no adukay nga maayabak nga may mangan dito eh. Kaskas din dumadlata nga 250 pesos ti sweldo ti besal daw kasinsin. Anya? Pudno ka diti nang ikaw kasinsin? Nga anya kasin? Nga 250 la ti sweldo iti mesal daw diti karinderya. Uwin kasi. Uwin ngagpaiso. Nga, madi Ay kita. Bawal da ita. Ha?
Mabalin mo nga i-report dito pagpapaayam. Kasi, madiday ta. Against ti dole day ta. Mabalin mo i-reklamo ida. Babaam na tang kasinsin. Taapay. Kit ni reklamo kita, baka kaguradak. Kat, ang mga no ikatindak. Sus! Katuri man ikatindak ka. Nagadot sa bali nga pagtrabahuan dita. Diyak ta ngamin nakasarak ti sa bali nga pagtrabahuan kasinsin. Ay na, detakit tirigat nan. Amom kasin enteng. Ado dita ti pagtrabahuan. Saan mo lang amin nga panunutin nga pangkarinderya ka lang. Ay, amang mo ka. Uri no balabasit ka nga tao. Amok ka na taragsit ka. Amok ka nagagat ka. Naanos ka. Kan napudno ka nga trabaho. Uwan ngam kasla. Dahito lang amin ti amok kasin. Tadyak mo't pinapadasan ti nagtrabaho ti sa bali. Naitakot ngamin. Madi ngamin data nga panunutam kasinsin. Panunutam. Ado ti trabaho dita. Nga nuing kasursurwen ida. Akit masursurum mat. Apay. Adda ka din nga rod na iyanak nga amunan ti construction. Adda ka din na iyanak nga amunan ti agpinta. Adda ka din na iyanak nga amunan ti agtrabaho, agdrive iti conforme dita. Ay nakasinsin. Nimbaglakit din ta nagkita ta. Nabega dita nagkita ne. Umay kan tumangkid di balay. Taagsyat taman. Tabagbagaan ka man. Tabaring no adda digiti gagayem ko nga adda muna nga pagsapulan. Alaman kasinsin. No adda lakid diti maiitid yung nga trabaho. Nga sigurado lakid di. Nga nanamay. Kaya't kuno ka kasin. Agresign na kuno ka dito yan. Nagikatakon. Yun may isa. Mabisbisi na anak ka na yun dito eh. Sige. Basta umay katurabi eh. Tagsango taman nga agsyat. Tabaring no adda maiyam amukin ka nga gagayim ko. Nga mabalin nga makaitid king ka iti baro nga pagtrabaho. Alaman nga kasinsin. Agyaman na kasin Christian. Wantian yaman na kasin enteng. Kastadyag ka kasinsin. Malalala, agsyat kalata. Ay, ado dita, ado ti masyat, ado ti pulutan, kasin sinenteng. Agyamanak, kasin Christian. Oh, talagang dakkel deti sigud nga family house yun naparenovate min naggasat kaya nga talaga. Kun bagkada kayo, professional kaya amin nga kakabsat. Dinto nga da kami. Saan ka pampanunod ti kasta? Amom kasi nenteng, amin nga tao, mangrugi iti baba, kasta kami mat. Angin no porsigido ka, iti may sabanag, no talaga nga, kaya't mo nga, gunuden ti arapahap mo. Akit naskin nga, agtrabaho ka, aggagagat ka, aganos ka. Kin saan ka nga, maawalan ni tinamnama. Awan sa tinamnama ko nga makapabalay, ti kasto kadakkel kasi. Anya, apay kumamait. Lumakaya kon. Kin may isa, manumat lang ti swel-sweldo eh. Dahita ka mga aminin kasi nenteng. Isungor ginayabang ka di balay. Tapos nagsangot tapos saan lang ginumiti arak no. Di kat makapagsalita ta. Kaya mabagbaga ang kamat. Kasinsin. Tapos siyempre, isakit kamat. Gyaman na kasinsin. Umuna-una eh. Deta 250 pesos per day. Luklukwin na ka deta amo mo. Mano oras di trabaho? Sumre ka kiti alas 6 ti bigat kasinsin. Kaya't anya oras ti awid mo. Alas 3 ti malam. No awan ton ti customer. Nay, siya mga oras. Adamad break time min ako kasinsin. So iti panangan mi. Uray ba siya mga oras ti kang kanin ta amom. Iti oras mo iti may saldaw. Sa 250 lang ti per day mo. Mano deti manot magastos mo no inka ag trabaho. Libre mo ti makan. Kasinsin. Dati lang gasolina ka. Uray pa'y. Uray pa'y basit lang ti magastos mo. Gapotan na tipid mo. Deta motor mo nga miyo. Kaya libre mo ti kanem. Basit na ta. Kurang na ta 250 per day. Kasinsin na enteng. Basit nga talaga ang ananusak. Dahil ka man nga minin ananusak.
Api nga anusam deta nga banag. No adumot di tati mabalin mo nga sirken nga trabaho. Nga dakdakkel ti sweldo nga agurure king ka. Ala kasinsin. Hmm? Iso lang amin tamok ka trabaho. Kasinsin. Tuktukak sa taulo mo kasinsin. Ha? Apay mo kasinsin. Kasano? Kanahin mo nga ibaga nga day talat amom nga trabaho. Kagangay lang ata deta matlat trabaho. Ang im no sursurwam di may sa abanag. Dagdagkal di posibilidad nga. Posibilidad na nga agnam ay tibiyag mo. Kahit mo ka di nga agnam ay tibiyag mo kasinsinenteng. Katwa na kasinsin. Ang im kasti ko na. Awamat pa iti sa bali nga pagkakarak nga sa bali nga trabaho. Nisungor nga ko lang umay ka. Tayam amuka ka daga-digagayem ko. Oh. Alam nga rin kasinsin. Ay, adak pa'y kuya. Ay, si Kagayam Jenica. Kasinsin. Sino tayo nga balasang? Ni Jenica. Kabagyan dati kadkadwami. Agbasbasa dito syudad. Dito ti pagyanan na. Kasera agab-abang. Saan agab-abang? Kas lang tulong minat takadakwadan. Tanabayag nga agpapaay dati kadkadwami kada kami. Estudyante. Pinagyan mi dito yan Tapos idigmat lang eskwela da dito Kaapay, nadamag mo. Kwa? Oy. Kasin din, ay enteng. Apay kasin. Kasla, sa bali man deta, kaipapanan ti panangkitam gani Jenica nga. Agiyan dito, ayan mi Ha? Anya ti kahit mo asawan kasi sin Christian. Agkursonada kan samat, kada ti kadwami diti balay. Ha? Sa bali ta isem mo kasinsin enteng. Anya ko mati sa bali iti isem ko. Ay na, malasin ko agkursonada ka. Sa bagay, nalapsat ni Jenica. Sexy pa, saan ka di? Nabintas ti pamagina. Kendakkel ti patong na, saan ka di? Ay, kasin enteng. Huwag ngagpaiso, kasin Christian. Angem, sigurado nga dinaktong malakayat. Ni, tapay. Ngamin, sa anak matagwapo akasking ka. Ni, deta ka manan kasinsin. Api nga nga nagbabati self-confidence mo na yan. Tikid di ibagam, agalangan ka kay ni Jenica. Gaputa, nababati sweldom, saan ka di? Unsa? Kaya't na nga tikas kanyak nga. 250 per day lang ti swel-sweldoen na. Ay, kit saan Uri asino kaya't nakakarod mo't no kastalat swel-sweldoen. Mapakan mo nga rod, no isot asawaem, mabiyag mo nga rod. Iso nga kunak king enteng, kasinsin. No kayat mo, kas ita. Agkursunada ka iti may sa balasang. Gabuta awam mo't pa iti asawam. Kasano nga min nga makaasawa ka? Di ka mo't pa kabailan ti mangbiyag iti pamilya. Iso nga ti kunak. Patid ka rin ti pakinakim mo kasinsin. Baam tatulungan ka. Alamang nga rod kasinsin. Agyamanak. Dakil pagyamanak unay no. Matulungan nga makasapol iti sabali nga pagtrabahuan nga dakil ti sweldo na. Wun. Basta lagi ti porsigido ka. Tulungan ka kasinsin. Gusto mo din iti bagbaga ni kasinsin ko. Nasayaat mo tiadad ni kasinsin ko nga. Nagbaling nga nabalegi nga engineer. Tadayso na nga mang tulong kanya. Baring no may sarakan na kiti napinpitas nga pagtrabahuan. Nada kagaya man enteng baraw. Uy nanang. Naggapgapuan.
Okay, anya orasan. Dakay kid di ananang. Pwede kayo pa nakaturog. Ay na, madanagan anak ko. Ada ako nanang. Nakainom kan sa manan. Ha? Sana bale nanang ta. Nagapok yan da kasinsin Christian. Ay nan, Christian, nga engineer. Una nang. Kit nasaya at mantanan. Nagsango kayo. Nangangkan. Nagpulutan na kitayin nanang. Taadot impapulutan ni Kasin Christian. Alakit ing kangar aginanan anak ko. Kit adaman trabaho no bigatan. Una nang. Ang nanang. Anya. Tulungan na kanon ni Christian nga agsapul iti sa bali nga trabaho. Ay lakit nagsaya atin no kasta banaw. Uri siya kat magagaranak mait nga umakar ka iti pagtrabahoan tak makitak mo ti anos mo iti trabaho. Ang awan mo ti pakakit kita amanak ka. Ta nagbabamot ti sweldo. Hindi ka mo't makaururnong. Kun may sa adamot basit bisyom. Ta numalpas ta trabaho. Sang mo ti arak. Sana bali nanang tapag paikatlat banog. Wan ang manuntulain ng timabate iti sweldo. No gumatang ka ti arak mo. Agpulutang ka pa'y. Sana bali nanang. Baring no matulungan nak ni Kasin Christian. Ay nga. Kit apay, pag-urayam ko maanak ko, in kasurutin ni bayaw mo. Kit kanayon nga ibagbaga ni bayaw mo, ano sampay lati construction. Ang dakdakil ti sweldo nga amang. Diyak kami namot at construction nanang. Uri agpintala ko ma. Uri ti agpinta nanang diyak mo. Ay kasano nga mat. Kaya tamat lang kami ti trabaho nga amo na nanang. Apipilitin nyo aya. Si kagaya manang Nelga. Si kamat Nega. Ay Nelga ko na kuma. Imbes kumamat nga kumbinsirim ti kabsat mo. Nga umakar trabaho. At adapi nga sikat ti mangi kukuking kakin kuha na nga saan nagsapol. Ay na, narigat nanang. Ta syempre, datamadlat amuna. Ay nabaybayan nyo kadlatan. Baybayan. Akit kasta na latang aglakayan. Kadi mo't dumakil na sweldo na. Ay nabaybayan nyo latan akit urehang agasawan nanang. Ala nanang. Inakpengot lagi nanang. Masapak pa nga trabaho ng bigat. Ala anak ko, saan mo ading-dinggin ni manang mo nga nega, Nelga ko na ko ba? Imbes ko mga iduron na ka nga trabaho iti sa balay. Kas lang awan mo ti bilib na kin ka. Baybayan nyo latan ni manang, nanang. Maturog kay tumatan. Agduwa-duwak manitan. Panunutik man tinimbagan manang Nelgan. Anya nga tanong sa anak lat ng agas-asawan. Tanong jak agasawa. Maiyan ay kumot deta 250 nga inaldaw. Ang kursunadak nga talaga dahil nga Jenica. Talaga nga nainlabak, hindi damo ka nakita. Ay, maburi-buriburan man ta panunot ko. Naku saan ko nga nakita ni Jenica. Amangan no, jak mapanunutan ng ti agasawa. Ustumit di manang umanay di 250 per day kon. Isumadlat ang ka trabaho. Tano anak lagi di agasawa. Mabiyagnak ba't din, hindi nga trabaho. Nag-chat ni Kasinsin Christian. Basahit man. Hello Kasinsin. Adam amok nga agkasapulan. Agkasapulan ti delivery rider. Siguradon nga maisirek ka. Ta kumpadrek dati manager da nga ni Joseph.
Sigurado ka na. Mangitugot ka laeng ti resume mo into no bigat takuyugeng ka iti opisina da. Total adamet motor mo ken mabalin mo nga pilyen ti rotam. Uray dita barangay yu laeng ti pagideliveram ti parcel. Deto yan kasin. Agikat kan dita karinderya nga pagpapaayam. Anya nga tati bakak. Delivery rider. Jack pa imot na padpadasan ti. Nagbalin nga delivery rider. Anya nga ta. Gari ka. Numanin malagip ko timbagan ni Manang. Baka marigatanak no sa bali nga trabaho. Narigat mo't kiti, sumari ka kiti sa bali nga trabaho. Aglalo no delivery rider. Amangan no, makapukawak iti parcel kat isupe nga bayadak. Ngayon bis ko mga dumakil di sweldo. Makisayam pa eh. Kung may isa. Bebe amlatan. Agpambarak latagin ni kasinsinin. Agtaypak. Reply ak ti message na. Hello kasin. Agyaman ak. Angem. Next time tulatan kasin. Kita. Jack ngamin amu data. Delivery rider. Baka no. Makapukawaklat parcel ko. Next time tulatan kasin. Baring no may isarakanak itinalaklakang trabaho. Send. Eh na, maluksawak man kang ka, kasinsin enteng. Apay kasin. Hindi ka kanumad na panimpasa ti resume mo. Hanggang kanumad na panidjay, kat namnamayan na ka ni Joseph, tete kumpadrek. Ay na, sigurado pa yun nga maisirig na kakas delivery rider. Tanangatot posisyon na, JJNT. Api ka di ka naman. Akwa, kung nangamin ni Manang ko nga, narigat kan dahi nga trabaho kasi. Data ka man ngaminin kasi nenteng. Api nga may ibagam nga narigat no, di mo pinapadasan. Kwa. Ay na. Kababain mat kini kumpadre Joseph. Malalala. Bam, may kanto dya balay. Pagsaritaan ta. Isarakan ka sa bali. Umayag dya balay yung kasinsin. Gawin. Tabaring no, dati sa bali no, pangisar kaking ka. Ay, sige kasinsin. Umayag to. Adanto ka din ni Jenica. Apa yan ni Jenica? Iso ka ditiranta mo ni siya. Kuha. Ay na, kasin enteng. Agkursonada kan sa amit ki ni Jenica nga agpaison. Ang imawa na. Nukas to ilat trabaho, saan ka nga agbalin ka ni Jenica? Agbasbasa ti kinamaestra ni Jenica. Agbalin to nga profesional. Kaya't nangarudmat no kas talat trabahom. Alagat saan gumad nga panangidaw neta trabahom. Hindi kahit kusawen, neta nga matmat gadam nga 250 per day. Ay nasaan nga makabiyag ti pamilya dayta. Amang ano si kantod biyagan na, nagbalin nga maestra ni Jenica. Sana bale, tulungan ka kasinsin. Bareng nga dati sa bali nga gayem ko, nagkasapulan iti trabahador. Ang this time agad, ingkan. No ibagak nga sigurado, ingka nga ingka. Total, napigsaka kanya kasinsin. Malawon kasinsin. Umayag to nga ruto no rabi balayo. Malala, namnamain ka.
Sino dayta? Ah, ay, oh, sino ka, kuya? Ah, siyak ni Enteng. Kasinsin ko ni Christian. Ni Kuya Christian. Ay, mabitlaeng, anda na pa na ginatang. Gyaman nak. Si ka ni Jenny ka, saan ka di? Ala, apa mong tinagan ko, kuya? Nakita ka ngamin idi namin san nga rabi siyak dati kasangsangon ni Christian. Idi namin san nga rabi si ka dati puraw ti motor na? Oo, siyak day jay. Ala, urayam lang tanga roden ni Manong Christian, kuya. Mabit lang isuna. Agyaman nak, Jenny ka. Mabaling ka diti makiam amukin ka. Bayat nga pag-urayat kini kasinsing Christian. Mabaling na tamat, kuya. Kasti ko nak, siyak ni Enteng. Kasinsin ko ni Christian. Nagkaubingan kami. Iso na laeng ta nagbasa dyan Manila. Kat nabit kami pa nga nagkita. Nabayagmat nga di kami nagsarsarita ng close na close kami. Nasayaan no kasta kuya. Enteng ko namlata kanya kon. Saan naklata nga awagan iti kuyan. Birngasan naklatan iti Enteng. Nakababain mat kuya. No awagan kalatan itinagan mo. Awanti anyaman na kanya. Mano ka dititawan mon, Jenny ka? 20 tukpay laeng. Nako na ni kasinsin ko nga. Nagbasbasa ka kano, ti kina maestra. Uwin kuya. Mayat Ketsi ka kuya. Anya? Pagtrabaho engineer ka kadimit laeng, kas laki ni Kuya Christian? Saan? Agubrakit restaurant. Restaurant. Uwan panganan. Mayat siga ka ditakin ko ka? When manager ka? Kwa? Agyanak iti kusina. Chef. Chef. Ay, nalaing ka or nagluto ako ya. Una ading. Yung among kagluto iti Ilocano cuisine. Yung uraan niya. Amok pa tagluto iti turon. Nga da sesame seeds na. Ay. Kaya't mo ka diti turon. Kaya't ko ako ya. Amok pa tagluto iti lumpiang gulay. Ay, favorite ko na ita kuya. Ay, babaang. Umay kanto ikan. Ilutuang kanto. Ta isagutan kanto into no maminsan nga mic dito Ay, sige kuya, ang nakababain sa amot. Saan? Aglalukin ka. Nga nalap sa tabalasan. Rubeng na laing nga sagutan ka Di kuya, bulero ka gayam. Deta gayam ni kuya Christianen. Panawang ka pa'y kuya kat agrabyo akpay. Ay, sige, Jenny ka. Agyaman naglaunay Ta kinasarsarita na. Aman kasi talagang kursunadak diti agyan iti balayo ni Jenica. No, agkursunada ka iti balasa nga sinsinenteng. Rumbing na laeng nga agpursigi ka mat iti biyag. Ti kukuraking ka itay pelaeng. Alakit no arapap mo nga makaasawa iti kaske ni Jenica. Agit agarapaap ka ba iti biyaga? Awen, kasinsin. Tulungan ka kunak mo Nyakit kasla dita agkasinsin. Awen, kasinsin. Nagyaman na ka. Yaman nagtaadda ka kanayon. Agkapamilyata nga talaga. Kasta mamat kasinsin. Alaw minum talatan. Ang kagaw awi din agad. Dim ka ba ilan ti agdriver. Maturog kan dolatan. Iti mesa nga silad nga bakante. Gaman no kasta kasi sa paek ton si Romuarda nagtrabaho di karinderya saanen sakto lang tati mangtad iti sweldo mon tasang ka nga sumsumregen dito pekit dito 215 de sweldo nayunak pa yun
750 pa kaya dito yung bulsak dito suplik iti ka naging matang iti arak ken puno na alayim dito saan ka sinsin kapapain mo ka maanalam ditan talo aldaw mo ditan saan ka sumsumrek no bigatin ken bareng noan may sarakan kat sa bali nga trabaho saanin ka sinsin kababain mo ay na detaket tikong kunak kenggan managbabain ka unay ka sinsinenteng alaim kit dita ni bulsam dita 715 ta hangkan tumapanag trabaho bigata ha ta waturog ka na sayat ta tuno bigat sa pulang ka trabaho nga sa bali ala ang gyaman aron no kasta kasinsin uno so no tano bigat no agra na kayo ken Jenica o di mabali mo ba'y kasarsarita katungtong mo amuem isuna ket no adanto ti trabaho nga napintas lagat adanton to red mo nga makiam mangarem ken kuana suportaran ka ba'y kiddi kasinsin nanan nataer ka mag upay no oray no basit ka mag nga pada laket nataer ka mag agad may isa siyempre napigsa ti diskarte tayo angem kurang kalaeng iti kumpiyansa iti bagim kasano aw mat ti kwartam kasano nga i-date mo no bilang laeng ta magayim mo uwin nga rod kasinsin nagyaman na ka kaya't nagkatulungan baring no maisarakan na iti trabaho agik katak kadagos iti trabaho kasinsin nguwen rumbing na laeng kasininteng maglakid din ta naka-aircon dati silid nga nang paturugan kanya ni kasinsin Christian dagang kurso na adak ni Jenica nakalaplapsat napudaw natampog pa iti patong na kurso na adak ka talaga isang agpursigiak masapul nga makasapul ak iti sabali nga trabaho ti dagdakkel ti sweldo tapno da may pagpanakkel ko kay ni Jenica no agarimak tapno sanak mat nga tagipasiten Jenica agayatak sakin kan Jenica ay sino ka? Shh. Ni Jenica dayto Enteng. Ha? Jenica? Wen, nakaturog da amin ha? Naamwak kami nga dito'y ka nga naturog. Ha? Agad ka, pudno ka di nga si ka ni Jenica. Wen, siyak dayto Wen ngagpaiso. Jenica, ape nga simrek ka dito'y silid nga pag ngayan ko. Saan nga limid kanyak nga ada marikrik na mga panagayat kanyak. Enteng. Uri no saan mong ibaga. Makita ka di kita panagkit-kitam kanyak. Ha? Kit, ape nga rin nga simrek ka dito'y silid. Adamat kami marikrik na kapanagayat keng kan Enteng. Ha? Anya? Aklunek nga ididamo mata makita ka. Kunak, nagwapo daytoy, sino nga ta daytoy? Ket idinamuak ka kasinsin mo gayam ni Manong Christian. Amok nga nasayaat ka nga tao, gaputan nasayaat nga tao da, Sir da Kuya Christian. Iso nga, adan nga, nakarik na akit ipanagayat keng ka. Enteng. Pudno ka di daytoy. Uwen,
Api di ka mamati. Tapno mamati ka. Agkan ka. Enteng. Ha? Ay, oh. Oh, hindi ka pala mamati nga. Nga gayatak matking ka. Ah, saman. No, tap na mapanek ni kaking ka. Nakasagana nga mangipaay ti amin ko king ka enteng. Enteng. Inikat mo mutin dito blouse mo. Mabalin mo nga. Agkan ti kayat mo nga agkan iti bagik enteng. Aniya? Agpaiso? Wen? Uraan niya nga paset ti bagik akayat mo nga agkan. Mabalin mo nga agkan. Nagsaya atin no kasta. Una ikban nga agkan ti titingid mo. Sige enteng. Aramitin ti kayat mo. Mabalin ka di nga. Agkak na di. Tiyan niya. Di barukong mo. Wen, mabalin amin. Mabalinak ka di pa nga pumababa. Ha? Ay na, mabalin amin ko nakmat king kaente. Talaga? Sige, pumababa ka rin. Agkak tichan mo. Agkak pa iti puso mo. Kat bumabag pa. Pumababag pa. Sige na. Ada ako di tinagbaitan na giti lopom. Jenica. Anya pala tiro Ryan. Okay lang? Wen, okay lang. Mabalin amin ko lang. Una yung nag-asat ko. Sige. Una yung nagkinis. Uyas. Awal pulos ka buok-buok na. Nagganas. Opo, nagganas. Jenica. Ay, kasi si, Grika! Jenica! Kasi si, Grika! Grika kasi si. Kasi si. Grika! Abay, mapamumot, agkan ni tapungan katay-katay. Abay, andyan tagtag-inip mo eh. Taga-inip? Wen, tagas-asog ka. Ken, mapamu. Mapamu kas sinagan ni Jenica. Ha? Ikwa. Ay, iso tinatagtag-inip mo niya. Ngunay mo tayo. Yung bagkid di taadayo ti silid ni Jenica dito. Ang mga nunangig na kuma. Kababain. Pasensyakan kasinsin. Umay ka lang kinita dito, ita amang ang kunak, no, nagangsig ka, nakadot na inom mo ita, di kan sa imbisbo. Saman kasinsin. Sige, ituloy mo nga ron tamaturog kang pagtan. Kung nagtubay, puddo ti atap ko kasin. Si kagayam kasing Christian. Wala ta, nasa pakmat nga nakariing ti kunak.
Ang may ti siripin ka di silad nga nagturugam, awang ka man tan. Ay, pasensya kan. Sinapak kami ti nagawid ta. Simula ka ti trabaho. Ay na. Pudno ti atap ko kunakat. May kalata nagtrabaho o no inik kang kamutan ti kwartam nga sukat ti sweldom. Ay, pasensya kan kasinsin. Isublikin ka dati kwartan no. Ay, saanin. Idawin mo latan di panggastos mo. No, idulin mo pa lang. Takompormento nga pangigastusam. Mabi nga simrek ka pa lang. Imbagak mat king ka. Nga saan ka nga sumsumrek dito'y karinder yan. Tulungan kalatan nga sumapol iti sa baling nga trabaho. Kuha, kasinsin. Next time tulatan. Jack pa kami mapanawan dito trabaho ta. Jack mat pa sigurado no adda pagkakarak. Ay na ni bagak king nga adda. Kadagad gagayim ko dita nga mabalin nga pangisar kaking ka. Baka Jack amo nga trabaho daki jay kasinsin. Dito nga minti amo nga trabaho. Di awal na ti planom nga agpatakder ti karinderya ta siyak ti alaim nga paraluton. Ay na, hindi kasinsin man. Deta ka mga minan. Kanay mo lay bagbaga nga dito lat amo nga trabaho. Kat gagangay lang ata dito mat lang ti sinursurom nga trabaho. Kat naman adda baro nga trabaho, nasken nga sursuruam. Kasi laang. Mala, next time tulatan kasin. Malala. Nagrigat ka nga tulungan ka sinsin. Ha? Ay na, sakbay ka nga tulungan kami. Tulungan mga umuna tabagbagim. Kasano nga matulungan ka? Dim to kahit katulungan tabagim. Kanain mo ibagbaga nga kahit mo tumakar trabaho. Gaputa, tagibasit yung deta sweldo. Ganta talaga nga, basit mo't ka talaga. Napanang gundaway daking kapay detan. Ang numat, ikang kahit trabaho. Agsanod ka mo't, di mo mo't kaya. Narigat ka numat, di kitang trabaho ko na ni manang ko. Deta kat kami dingdinggam ti sa bali nga tao, dingdinggam ni manang mo. Apay, ni ka di manang mo ti nakadependaran ti arapahap mo. Kasano nga kayat na ka ni Jenny kakasin enteng, no kastilaing mat. Kastilaing ti kasasaan ti biyag mo. Manula ti siweldom. Inukumputik deta. Mapan nga 6,000 lat binulan mo. Uwan nga paiso kasin. Baka di pa umanayin ka dayta ha. Tip-tipi dimla tabagim. Ay na, kasin enteng, maminsan tayo lang agbyag diti lubong, imase mon. No, dadigit kayat mo nga magunod iti biyag mo, gunudem. Kasalungor nga magunod na agtali na kalata diti comfort zone mo. Sumapol ka trabaho Kat no di mo amo di trabaho kat sursurumam kasta lang mat. Ay nakasi. Di mo orayen nga dumting to ti aldaw, dumting ti panawon. Awanton ti mangtulong king ka. Itataada mangtulong king ka kas kanyak gundawayam. Sangket nga dingdinggem di kita negative nga tattao. Ngimbes kuma nga isuda ti mangi tag-ay king ka, isuda ti mangi durun king ka, mang-motivate king ka. At dapat nga isuda ti mangi bababakin ka. Nga kaslaawan ti pamati dakin ka. Agyamanak ti pamagbagam kasin. Ala? Panunutak pa Malala, sige. Maawatan ka. Panawang ka pa karod. Pudno met dagiti bagbagati kasinsin ko kanya kasin yung ngem jak amo ken jak maawatan ti bagik no apay nga no addan dati bagbaga na nga pagsapulan nga sa bali kaslang dati agsanod ti riknak kaslang
paatiw ti riknak nga dayjay nga banag ket dayjay nga trabaho ket para kanya ket narigat. Siyak tay tao kasinyo nga kunada nga saan nga natibker ti pakinakem na, nakapsot ti pakinakem na. Angin numit pan panunutet, kayat ko ti agsapol ti sabali nga trabaho. Kayat ko nga umasenso aki ti bihag, kayat ko nga agnam ay ti bihag ko. Kayat ko nga makaurnungak to, kaya dumteng to iti panawen nga agpamilya ket adda pang biyag ko ti pamilya. Angim no apay nga nagrigat nga iyagdang dagiti saka kasinyong nga mapan iti kayat ko nga pagturungan. Apay nga kasla nagdagsen ti riknak iso nga sa anak nga makaadayo iti sitwasyon ko iti agdama. Uray no mano nga taon tinang na magbaga kanyak, uray no adon nga tao ti na mangidurduron kanyak nga agpursigiak iti biyag, sumapulak ti sabali nga trabaho. Ngem no dumteng to ti panawenen ket kasladyak mapanaw-panawan deti nabayag nga panawen nga nagpaayak. Kasladyak mapanawan deti banag nga nakasanayak. Kasladyak matalawan deti sangapulo atawen nga iso ti pagtrabahuak, pagpapaayak. Numanen malagip ko ni Jenica kasinyong ijay tumanen nga maadaan iti namnama, ijay tumanen nga mamotivate ti riknak, ijay tumanen nga kasla adda mangidron kanyak nga go and teng. No adda arapaap mo ni Jenica. Rumbing nalaeng nga rumuar ka dita agdama nga sitwasyon mo, dita agdama nga kasasaad mo. Bumirok kay ti sabali nga panggedam. Sursurwem di sabali nga banag nga trabaho, sabali nga trabaho tapno na di kasta, adda asenso tabiyag mo. Mangmangig ko dagita nga balikas kasinyong itilikodan ti ulok numanen kasla nagrigat nga iyagdang dagiti sakak. Jak maawatan ti riknak. Uray no ado dagiti nasingid kanyak, dagiti mangisakit kanyak nga gagayem ko, uray dagiti makasangsangok iti inuman. Jak amo no apay nga, jak kabailan nga iyagdang ti bagik, iyagdang dagiti sakak nga mapan iti kayat kuken kayat da nga pagturungak. Ay, balakadan dakman kasin pangaasiyo. Nasken kadi nga sakruyen dak tapno makadanon hak. Ay, jak kahit nga dumteng to ti mesa aldaw. Umay to ni kasinsin Christian iti pagpapaayak nga karinderya ket ulud-uluden nakton nga agikat piliten nak nga agikat sakruyen nak aglalo ket dakkel met atawi so ni sak basitak dakkel bagina. Ala ibagayon ta kayat yung ibaga kanyak nga nakapsot pakinakem ko. Ado siguro may baga nga jak ususaren ti panunot ko. When aklonek kasinyong jak maawatan nga talaga ti riknak iso nga pangaasiyo bagbaga andak man pay bareng nga adda ditoy ti makalunag ti riknak tapno no di kasta ket dengge kon dagita nga balakad kanyak dagiti mangisaksakit kanyak at tao. Takayat kumot nga talaga iti umasenso iti biyag. Tabaring no dumteng to ti panawen nga kayat nakton ni Jenica. O Jenica. Dahil di nga rod ti pakabuklan ti pakasarita kasin nasabay ko magit adda na ibati na nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. Nalayo na akong tiagyaman kada kayo nga viewers nga makaited ti balakad kanya. Kanagyaman akmet ken kakasinyong ti anos ken laing mo nga nangibasa ti pakasaritak. More power to your program. And till next time, kasin. Iti agyaman na pagaya mo, enteng iti Ilocos Norte.